Maayong adlaw sa kanatong tanan. We're here at the Waterfront Cebu City Hotel for the press conference of the Bagani Sagugma first ever solo concert of O Caraga. And right now I am with the entire band. Hello guys. Buenas. You know guys, ang usa sa mga pinakadakong challenges sa local artists diri sa Cebu, diri sa Visayas is although daghang kay mga pa-concert nga mapuno. Puwerte yung puno mga local artists pero ang problema nila is or it's not really a problem, it's just the situation is mostly free nilang mga concert, right? So akong pangutana ani, what gave you the strength and the intestinal fortitude to organize a concert in a hotel, right? Here at Waterfront, the Grand Ballroom, if I'm not mistaken, and magpa-charge ta. Like, that is going to be a big challenge. What do you think will allow you to make this concert successful? Unsa man yung mensahe sa atong mga kaigsuonan nga nagtanaw karon nganong mumayad man ta og medyo dako-dako ang kantidad kumpara sa atong mga free events, right? To watch you perform live. Go ahead. Well, Actually, mo na mo problem. mo sa na ang vision. Uh. Kay the same with other artists, international or national, you need to pay a good experience. Oh, and a exactly, quality oh. experience. The same with choosing the best hotel, right? You need to pay the per day nga usage nimo. So the same with that, we want it nga to elevate and to give more value sa Bisaya artist nga dili raw pang baryo or pang asa nga mga event, but it can be or kaya niya nga mag solo concert gyud o mag concert gyud ang Bisaya in which people are willing to pay for the Bisaya experience. So inana siya, though it's a big challenge for us, but mo na ni push forward na mo, ni encourage na mo nga it's about time nga atong i-value ang Bisaya. Kay kung dili magani sa amo lang nay mo sunod dagan og ma-inspire pa nga, well, I will choose this path, the music career. I will write my own songs so that I can have my own concert in the future. Yes. Actually, Closer to the microphone, please. Thank you. actually kanang siguro ako makaingon ko ha as a Bisaya, wa pa ko naanad nga mobayad pod for a Bisaya event, concert ana wa pa ko naanad ana. So mo na nga amo gining gi-decidean nga it should be ticketed kay aron nga maanad na taba nga kinahanglan mo payback sa ta sa nindot nga experience nga manang butangan literal gyud butangan natog value ang Binisaya. Unya actually sa diri sa Cebu naanad na pod hinahinay ang mga tao nga naay mga event nga magpa-door fee sila. But dili gyud sa inani concert nga pricing man. Ay door fee nga let's say entrance nga 300, 500 makasud na mo ang tanan. But kani gi-design gyud na mo siya nga ang nagyoy ticket nga per tier lahi gyud og prices kay mo na nga ganahan lagi may nga ma-embrace bitaw natong mga Bisaya nga need gyud ta mo payback sad pod or mo bayad sad pod for that good experience nga ma-experience nato ang Bisaya culture. Ako, I believe if ma-afford nimo, di siya mahal. Diba? Kung di pa po ka afford ka ron, soon, Di na ma-afford i-discount. nimo. Yan. Dagan po'y pamaagi actually. No, kaning gina-challenge na mo ang kwan ba? Creativity sa among mga katribo. Dagan mo ko'y pamaagi. Sa musugot kag sa dili, kung di man gani nimo ipalit ang kwartang ikaptan nimo karon, mawa ra gyapon na siya. Pero Dito. kung mo tanaw ka sa concert core memory gyud na. Oh, thank you. To add lang pod also, if Tagalog artists are also doing it, kaya niya. It's also a showcase nga kaya sad sa Bisaya. Yeah, kung giingon ka nga giingon mo diha nga gihigugman ninyo ang Bisaya, di ba? Gihigugman ninyo ang music scene sa mga bisdak, di ba? Yes. Then you can show it, right? Yeah. By paying for the ticket. Yes. So, but what is your elevator pitch man sa atong mga kaigsuonan nga mutan-aw karon sa atong video? Unsa man yung elevator pitch? Why should we watch the first ever O Caraga sa Bagani Sagugma with O Caraga's first ever solo concert? What do you have to tell them? Why should I pay good money to watch you guys perform? Go ahead. Well, we will perform 23 songs straight. So it's the songs from two albums, Why Sokod and Bagani. And
to give emphasis also, we are working with the best and the brightest of Cebu nga mga talents. From show director, from lights director, from musical director, producers, wardrobe, designers. These people also needs recognition, and we also need to pay them because their talents need to be recognized as well. So that's why we encourage everyone magtinabangay ta nga atong i-elevate ang Bisaya culture or Bisaya language through music. And Bagani sa Gugma will be one among the many. Okay, one last question. This is actually a question that most of our listeners and our viewers are asking ba. Kana magong bisdak music manggod. Naghisgot mo guganiha gud nga baduy. I heard words like baduy, kanang bugal-bugal og binastos. The truth is that's really bisdak music, right? Silang Max Sorban, silang Yoyo Villami, mo gina ilang tirada, di ba? And that's not a bad thing, that's not a good thing, that's just a thing. That's a feature of bisdak music. So ang pangutana ni Ani is this, unsa man di direction nga ganahan ninyo guide or i-nudge ang bisdak music, right? In fact, kanang word nga baduy, wa man equivalent sa English language, di ba? Wala may baduy-baduy sa ubang naso, di ba? Atuar man nga word, di ba? So akong pangutana ni, unsa man where do you want to nudge bisdak music? Kung dili mo ganag baduy, dili mo ganahan og kaning binastos, dili mo ganahan og kanang bugal-bugal, which is a feature of Bisaya and our culture. Unsa man asa man mo padung di ay? Well, that's a good question, no? And it's a good statement as well. Kay we have songs nga naiwit. So witty siya nga mga songs. Nami songs nga bugal-bugal. Nasad mo na. So nasad, wala pa may nakakita nga side niyo sa? Wala Yes, pa. Pero dili siya to the point nga bugal-bugal og bastos nga dili pwede makanta sa mga minor. Okay. So ang among point is you can have this humor, the Bisaya humor nga all ages okay. perform, Okay. makakanta o Okay. maka-connect. So that's the message we want to amplify. Okay. Kay whether we like it or not, that's the kind of songs nga we can play anywhere else publicly. So mura siya kaning still bugal-bugal, still medyo kaning binakya siguro ginagmay, pero dili siya makanta ra siya sa mga batanon. Dili siya rated. Dili siya rated R. Yeah. General patronage di ay. Mo na ang among kuan, mo na among direction. Okay. So daghang salamat. Ladies and gentlemen, O Caraga. Yes, thank you.